Mal eti 600 so'm deydi. 50 so'm. 380 so'm. Tarvuz 70 so'm kilogramma. Tuğanlar, assalomu alaykum, amansızlarby. Bugun çyslo 23-may 2025-yıl. Mulqat bazarında suğandar. Birden like basыңыздар, комментарий, жакшы ой пикир калтырып, буйруса достор менен бөлүшүп, ушул биздин каналга сөзсүз катталыңыздар. Тугандар, сиздерге ар дайым пайдалуу, кызыктуу видеолорду буйруса чыгарып турабыз. Şu Nuqat bazarına sizlerge buyursa etlerdi, kartoşka, örük, klaslarının bağısını buyursa oldan gelişince çağıldırıp tartıp beremiz. Etin bağısı kanday oldu, jan kartoşkaların bağları kanday olup kaldı tuğanlar. Like'lardan basıp, koldagonça buyursa. Bismillah da biz işimizi başladık. Bu yerde жақсы bilesizler ошол bazardın tak senteri. Et satkan yerler kıylası jabık eкен. Mına tuğanlar, mına ушул жер ачык экен. Et 600 eкен tuğanlar, уже tarazıga koyup 600'ü basıp koyup tur. Mına tuğanlar, mal eti 600 so'm deydi. Assalomu alaykum. 650 oldu adagılı. Mal eti ha? Жылкы eti emas. Ögüz bu kanık ha? Жақсы. Sodan versin. Bugünkü cuma günüңүздөр barыңыздарга марек болсун тугандар. Мына өрүк калктар чыйып калып тугандай бар экен дешим. 400 so'm deydi. 200 so'm, 350 so'm, 450 so'm, 150, 250 aldağı. Baykacı деген YouTube kanalda. Nuqatта bizde et satkanlardын бардыгында баасы бирдей 600 сомдон. Мал эти анча-мынча жылкы еттер дагы болот. Азыр эми күн ысып калганына байланыштуу уже жылкы еттери чыкпай калыптыр. Altı yüz eкен насыл onlar. 600 eкен. Assalamu alaykum. Mal eti mi? Mal eti olan. Odan versin ha? 600 eкен tuğanlar. Уже бардык нерселер чыгыптыр. Көрүңүздөрчү. Базарың 45 сом болуп калыптыр. Örük 80 so'm deydi. Kilosu 3 so'm mu? Kilogram 100 so'm deydi. 70 so'm dedi. Tarvuz 70 so'm kilogramma. Kilos qancha ekan kiloslar? Ha, do'stim, kilos qancha? 220. Kilos. Kilos 800 so'm. 1 kilo var. Örük 80 so'mdan mı bardığı? Örük oşolmay aka, bardığı. Örük 80'den deydi, bardığı bir deydi tuğanlar. Olmaz ha. 190 so'm. Acaba sizce? Ya ben ne tutuyorum? Adamlar böyle can katışlar şimdi tuğanlar. Kancadan ekan bu? Qancha ekan nece? Kartoshkadan. Qancha? 50. 50 so'm. Elli so'mdan deydi. Do'stum, örük qancha ekan? 130 so'm.
130 tamam. Kaçtan geleceğim? 380 so'm. Araban deydi. Araban 180 so'mdan deydi. Yörük şerbet. Bir çinesi 30 so'm dedi. 1 litri 100 so'm dedi. Уже sezon bolup buyursa. Hazır уже pagoda. Gün bürkölüp уже şamal boltat. Жамгыр жайын деп турат. Жауса жакшы болот негизи. Assalamu alaykum. Şef qanchadan kel? Yaxshi baja qanchadan? Kartoshkalar. Qancha? 40 so'm maydarag'i. Cho'nglarag'i 50 so'mdan. Biraz tushib qolgan bu? O'tganda 70 bo'lyapti bular. Nolcha? Bundan onlar 50 tane. Eskiler 50 so'mdan ha. Уже biraz tushib qolib o'tganda shular 75 deyapti da. Savuschacha? 60 so'm yaxshi. Jang piyazlarcha? Qancha dedi? 35 ya. Pomidorimiz shu? Sodangiz bersin, rahmat. Kartoshkalar biraz. Qayerda? Nanu? Satlavgin. Qanchadan bunlar kartoshkalar? 50 so'm. Can kartoshka. 50 so'm. Biraz tushib qolib turadi arzonda va? Biraz tushdi. Bulcha qizil. Bu Mongoliyaniki. Mongoliyaga kelib qolgan bu. 55. Молодец, biroq. Nolcha? Bu ham Mongoliya 55. Nelar? Bardiq 55. 55 tane. Savizda 55. Ha. Yaxshi. Piyazlarcha? Piyazlar 40 so'm. 40 so'm kilogram. Can piyaz ha? Sodan bersin akam. Qaysi kanal? Baykaji deb yozsang. Kartoshka. Sig'at birar soatda. Kartoshkalar. Men budan bir jiman burun chiqarganda 75 deb o'tganlar, hozir uje 50-55 ga tushib qolibdir. Mana shunday buyursa videomizni jintiqdaysiz. Like'lardan bosib qo'llab turingizlar.